Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Page neu doyong. Mereka kali bakit high level. Layo bat ang ne. Nagaliang jong seng. Bat. Napelai deh. Nih kat ni lakit tapi. Bah. High level kene kali lah bat sini. Tai wes tai ro. Iya Malik mi? Po. Metri mi high level. Metri mi high level mai rumah. High level vậy này. High level vậy nang lah hi. Yeah. Upo menteri high level. Po nomor to high level menteri u. Yang lun. Yang ngeri yang niam. Yang gendang. Kaya lun. Yang. Yo pelaj me. Siapa yang pengat lah? Hayan trim. Hah? Hayan trim. Yang tray lah yang high level kan. High level yo high level trim. Siapa yang hak itu? Teman orang high level lah baik. Orang high level bukan deh. Teman mana poin sanat kamu lem? Hah? Teman poin sanat kamu ome pulit pelagi me? Hah? Hah? Aku lah masak lemak nom. Lun biu. Diati. Oh, yang mulun. Tip itu. Tip bara malik. Hayan tri. Tip ira inang strip lah yang ini pas strip tenang. Te pulit kan wasu he. Eruk tip ini entry cua gitu. Yo entry he. Tip ira ini nembar cua gitu. Kalau dia Malik mau me. Mau hap. Madai uhab ni nu. Hot madai pisah cua he. Te me hampulai rumah. Watlah Sorkar Jela kajuyai kam nakapor sekapor bakam don jing TPA syapang kitrok kit dewyong bean kibayat sahu haka kerteng jong kita ki high level hendrai haka por siteng senya jong kah neutre unai luar arajar arpuar kidkhot jong kah neutre integrated territorial organization kila pelong ya kajing pen upshrip haka shnong maurung keneng East Castles District haka ni kajing upshrip kidkhot kaseng gilay obat aduk sanpot ligi trok kit dewyong bean ki bom don setiai ke chalan bat ya ki kot kisla ki babyang u presiden kaseng ba don bok dekhar bat usketri ba wan bun en dekhar ha ka jing kren ba kilap thai ko bor kilay thu ba ka jing token lalap babun na kini ki trok ki dei jong ki barjela na ka jela asam hendrai ki bala syukam trai da ki khasi ki bala telefon mar ki noilam kaseng hadien bala syabat ha maureng keneng ha kini kemien bat nalor kata kini kino yalam jong kaseng kila kamru baki don ki nongnya trok ki balakam ba udoyong ude ubala pha kin de ki high level kat kum kejing thu jong kini ki arngot kino yalam kaseng ki don hadu sanput li ki trok ki bom don ya ka chalan bat iki kot kisla ki babyang ki bala syaban ha ki de khot jong kaseng bat nakini ki sanput li ki trok kaseng kelayalat ban mudoi ejahar tang ya ki khat prateli namar baki weipat kila light pad da kasai hakabai dei bakani kaseng kala pentep ru bakan samudoi syaka National Green Tribunal halor kini kicing yaj bean jong ki trok ket dewyong siteng senya klem ki kot kisla ki bobian Beli bro. Sudah ngup kali high level berok kan. Hello. Assalamualaikum. आप बताइए हाई लो का किसका एंट्री होता है उसको बता दीजिए सर। Halo.
Oi. Oi. Oi Gong. Oh, yang pini gemuk gitu Gong. Oh, ini antri Gong. Oh ya? Utiu. Utiu yang kurkong yur ka nambar bini. Oh, emang nambar geri bini saya utiu ya mai. Oh, tiu ya entry saya ya tu tiu. Tu high level. Oh, pila high level entry phi. Oh, teman der ong du khar pe kam te yang high level na ta. Oh, made entry bi high level pe ya. Oh, tब यार entry भी high level है तो सब था हमको मालूम नहीं जो कौन किसका हाई लेवल में देता है क्या करता है कितना देता है पैसा मालूम नहीं सर हाई हाई लेवल का कोई तो गरी साइड में रखो कि आप कोयला कहाँ से लूट किया आप लोग चुटुंगा रोड सुतंगा रोड हाँ जी 7 किलो सुतंगा रोड आप लोग उधर कहाँ से गरी कहाँ का मालिक गाड़ी मालिक है गुवाहाटी का गोटी से इधर कोयला लूट करने के लिए आया है भेजा सर हमको तो हम तो ड्राइवर है आप ड्राइवर है तो उधर लूट किया हाँ कौन बेचता है आपको मालिक भेजा गाड़ी लेकर तो वो पार्टी लोग जो आप एंट्री देता है क्या नाम है उसका मालूम है मालूम तो नहीं है तो मालिक को फोन करो बोलो अभी फोन करो अभी ले लो बोलो कहाँ में एंट्री किया है नंबर नहीं इधर में जल्दी जल्दी आओ Tengin poi kapang ni na kalian jong SITO sengkme hadian bangi kami ka statement nai PPTCM sembut menteri rambat jong ka megalya bo om ba ki kita ke high level but hangno ki don pura di kisebut kisaki kenang bakin penstam tengin na kalian jong ni la le ka operation minne hadu minne step saw beji tinggi layo ban kami ki trok sanpotli bat babun la pet tinggi la IAIFAR hapo morun kene PS kumba khat pratli te hakani ka ja impactan ya ka sorkar ladakan penstom shana yang yakini ki high level beriman ki trok magidani ke video clips video evidence pengisum dei ba yakini ki video ki evidence ni deban ai hakilat pathai ko bot kabala itu ke sarkar kabala approve badai kani kamde ke social media kamde ke youtube te lingba kala pathai ko bor ngin peni ni ko ba ba kamdan ke jing top ke jing squad ba ngin la lap sharp ki don ke high level ki ba punsniyo ba kai to yo do yo te habiya dei bat ka FIR pun sa insya Allah inilah ipau hapok ke celah jungi hapok ke cincin dong rik sarkar MDA nakapor sikapor ni sej yi sej sakhi ya kajing tebet miong dan ni kajing darab jot jung sarkar MDA hal kajing ile bat kajing kayito ya udah yang kumpulan tip bana do snem arja khatsa hado mentamne ka entity kampat totally live ya kaneka ban on coal mining and transportation hapok ke celah jungi te hadir dengan i ba kani ke sarkar ka persang ban tebet miong ya kini ki kam jin jersey ha ka jing ide bat ka khayi dewyang bat jing ti dewyang bi an pok jela ni ne liang keseng ni ko ban a jubab cek ni ke sarkar MDA ba menin siteng mit ngila ki di khorjongi na pok is kasi na Giant Hills ban pori boy kilawan ban ya detect ya kini ki kali kit dewyang ki bawan na pok Giant Hills ki bamut temu ban shalan di ni do yang siapa Guwahati Assam di hakajing rate le hakajing bat ki menin kila bat kumba sanphau tam e bat ki don tatu kan ik bala laj phet na ki dekhot bat nagi hakajing don berkat jing sendalang jing polis Murukna police station bat ngi yaw ban FIR tang khat pratali te hadim bengi le sambil dengan FIR ha i officer in charge yang Murukna police station menim step i call yang phone na second in charge yang Murukna police station yang ba ya kan ik FIR jong fisia ngimla ban register case namar kat kum notification dan ik order yang mining and geology department
ngimla ban register case ya kinu ke ka illegal transportation of coal. Jadi kapapun lengo yang ini kum ki seng lani kum ki nekot jong ka jai beriu jong ka beriu nyotrep ba ya ki wei kam be ain kum man shu ai nuksa ba lada u driver lani unong nya kali u klet tang driving license kila ban impose ya ka penalty ya ka fine bat balai pat ya kini ki ba chalan be ain yo de yang kimla ban register ya kes ni kadai ka jingkeli ni pa kani ka ro ka jingkeli sa sarkar ba kadan ayu chalandet pa kani sarkar ka persyang ban taw yang tegi an ekjakor ban penduk pendam lani ban tep email ya kini kam jersey lani kam korap hajing dei bat kini kam dewyam te negal yang jongi ni sngo ban agri kerwo ka pak khabar sarkar ba ngini yang jongi ngila dep submit ke FAR buat ki police officer concern kila receive je kini copy of FAR ban ngini yang seng ngin le je kepada kam ngin yach ke bor bahalor buat bantit hadu jing kang jong yang besar ngim salia tang benta ban yo je ka jing besar ke bohok bat ban labdin ya kini ki boy sienti jong sarkar ban persyang ban darab job ya kini ki jing tersi pok jela jong but ka sakawai ngisngo ban ong ba imat bahkan ni ka sarkar MDA kalau taulut ha barok kita ki jenit ki jenat bikin dalur kita ke high level imat war haga administration haga policing lani hakino kino ki department kani ka sarkar imat kala dalur kita ke high level hak benta barok khoi ti kani ka lang ka ek papengo ban ngisngo persajor kani ka jing le jong sarkar ban tau kita ki high level lani kita ki ek ba penyaj kani kam bi an jong kani ka sarkar MDA ka basai ba ya kani ka jingyo kem ke jongi ke bamenen tene kalian jongi basai ke singin je kentu lingba jong Ernest Mori pada presiden jong ke BJP ha ko porsche bije mungkin ada ke dorkas ba ye mentai po ga mekhala don kam ye ke idi pada ke CBI inquiry ke bakloi ye ki kam jersey ha po ke jala kham tam je illegal coal transportation te ya barok khot kini ki evidence ke bangidon ngin sari present ro ngin or langai ki kini ki shimlang ye ka video clipping ki newspaper kin sari present pat hau chief justice joko kateki bopet ya ka NGT mimit ndan ta hadu nem step kidon ka to kan ningot ki ba keren ki jet bendrio ki ba om ba prakasi tengah ngasai bi jimba bi juba bi ki sin ba kilo om prakasi enteri kam de kin bandai sila tengi keren ba basai lada ke sarkar ke pendon kamsha kale bor bendon kita ke high level ta mangiru stanggat no lada ke penterha ke pendom ke seng halang ngim ban sengir ngin form ka jong ka sarkar ngin form itu government of itu ngin sepitkai lada ki hikai illegal ngir ngin ya illegal ngin sepitkai ba ki kin le no teng ke korbo bor ngiat pha sikito ki ba phone menem step ro ngin ong bide ko basha ya ki ba wat num shem ha kerteng jet bendrio na ha kerteng khasi tang na ka benta jong fisherman Andre yiki bubon balang hiyap. Balai ba u ki ong ba kaduna ka revenue. Kat katu ka revenue menen. Dengi ken silak kawai ka trap menen sampo kali. Tagi popola. Teka ba pensungo lungo ingi. Ba ya ka casino ku ong ba mandra hang ni. Badai ban generate revenue. Andre ya ka revenue bala dan ni pat kila shu ya tap chapla jungki kila shu ya thet building kisula thet jing la shushnat office party ingin kerana bersangi berdingi lab kat kum kesebut bat ke ega jingle ke jongki bat ke hawat ke high level ke exist bat ngin pekai yu sembut menteri unle kumno ne udai tang komedian jongka mekra kerten jongki try kali ini hado mentang pat tip hendai yaki number kali kila list out kila sambil he ka FAR kila thok FAR bat nakal yang ki police department kidang isu yang notice yang try kali bikin one week support tanat banlek ke bonakam kum kendon le ka kadai ka top priority mo beri ni happen ya bagi dawai ke CBI ni ko ban handover talada semua dan kam means permit lada kidang muslia lada kene ka high level kam le membat senya happen permit kata bi ki sufon bi ki ong di kali jongi tengi pat yobre usin untuk undala phone ni sto Bogdon capacity nam don capacity ne ban thet kata ka kali mentama phi manga ni la bonong ba kadai ka tok jonga rengi tingi te
Bade ba menengi kli no itu kan kan ka terus no tu kong bakadi ka bawan napok go hati tandre ki jongi ki sulek benya ka benemi ta beli ngam kwa un pawi kerteng jing kita ki kasih jongi bade ngatip sai bagato ka ka benemi ya ki operation ni don ki dokot kong ba chi spak ngot te sanpho tli ki trok bembat kamde go besok te bade sapawai ro ka jing ka bom shin kya ka pulis hadu mengen ka jing ye bat ka de bitang na kaliang jonggi dokot kia nakaliang ko pulis datang hado ndala ko IFR but Hanover kitrok kita angkat tai 15 BJK vehicles badai ba u driver ngin ndala kali usuang be high level ya thu ihe ke kerteng jong trai ni kan pelai ni Hanover but truck but driver so pulis ingin keren beto basai lada u pulet mo kan lende ke administration ka trekam ta balai unmi utau high level utau truck hadu san pautelit ite banya sai kata ba piong ba ban hakno ko rukom ba hakno rukom bangitip maki peleng ki pelat ta tangi man sing ya haban sim yang anyakti par ka ain ndai bangira tiar ra yun ringi subat ni hana wariki ka kamram yo le se ki dunamen power tangi ba kham biang men power tangi haban trai kata ka dong rem ken ba ka mi ka hito shek shakmar ru ka dai u sembut menteri uang ba kuntui pat ba kinong song jong ka me khalia da don kino gisakhi sabot pandra un sim action ye kita ki high level kan temen tak la don kisah sebut te ndala bat ndala kili toket na kitrai trok telak tip bede mano ta ngi ai jing start jong sarkar tela ka sarkar kamla ban pembet hapo sisni arsni ngi na kaliang ga hitu ngi ngen bat bet ka location ye ndre ngim pentip tengin bat bet surprise bet kumbale menem ba menem sta ka ba arpotan na ba shpotan na kale tarai ya ga letes pilapet ka ba arpotan te habaya dai bat kan ni mo ngidi ban sai bet ba ya kata ka involvement jong ka arphoton yo do yong le exist nai kranton yo do yong la ken bit be ante illegal dan salan dai ki syat free katu ko pisaru syat ci karushmet siki politician bat siki political party kata yang kena basai ta habaya dai ba ka jingya bat na kini ki kalimo ki bayat overload jangan gadam ta menin ngidang yo ban ya counter ki kali ngom ba ki bawan nong tena po Than West kumno people smor kna ki ba ka transport kam sha banya nang te ta nakaliang ka transport te kile ka kamram ki pe kim sha banya nang te tengin dala kali bahabat na itu ke driver yong ba teng piele kumno be pi orang no sto yong ngi nakaliang jongi te ngi naka transport ka khan dai te hendrei nakaliang kulit dal ai sam step pelai te Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.